Patumi preni phai kre trogarni KNYC amaipu podmo teron lapen arisang hotum krongpli atowar ki chopang lima puthak High Court Chief Justice a hukuma tengpen Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Department Secretary aphan pinpuralo ki pajerdam thu kidam tanga porahut krongpli atowar along aron repen ki chopang lima tunga phan KNYC pen case piponlo Laso tingsi High Court Chief Justice pen kupi PC High Court along kipaklem ponma Laso ting Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Secretary along pidam non po atoy tingsi pini pipa jerdamlo ni nilitum forlen along anomalies mate ka chopang lima pothai si case pipon da phi halada court long isi a case bang dispose pon lo chupon lo ada da Chief Justice pe isi lamrai mate isi order pipon mangela sonen lo nang litum da High Court ng pipi ma anomalies mate ka chopang lim ke chok she putha ka paklang pon ma labang so record putha banga puthot Land Revenue Department Secretary phan le na litum isi paklang am thuro halabang so teng ben se Secretary mate Land Revenue Department hin bening sai pon po busi ing sai pon po busalang litum phan litum High Court order teng ben si ladak 12/7/2023 12 July pachu July chiklo 12 July chiklo isi representation pidam lo as per High Court order teng pen la pen thu non anmangke penana chiklo nang le rolo chiklo joni abat lo di chiklo joni abat so selo bon seta me la bangso inspection ko pipone na paklang credit la bangen non ni lum chini der komane jong lai komane akhida kali lage rada farman ke la bangso bo bostu ke lage official ek kali ke confidential binangi po sela bang confidential binang ni la hai bangke la bangke kon ma rada tung kilong nei paklang ikdang bang rada tung ning sam po non so son lang tung ning sam se de non pu lang li sorma ke hai pen lang itum paklang iglo alang li long li ki dun bangke half bigha polo sada me account ngache tha bangke alu bange la hen lo account ngache tha bangke half bigha pen kon ngache tha bangke 1,29,000 bet la salang li tanon me doubt do ikok lo ahok bet na half bigha anan ke 1,29,000 bet na mada abad na la sila bangso a doubts ka pa clear pham dong asora doubts pa clear pham lang li tum la bangso beneficiary list bank transparent bikok similo paklang dak similo in the interest of justice thank you nang li tum la bangso for line put kacesong adjuding ulo batai lo nang litum labang so kita kacesong tapi Karbiang Autonomous Council pen adi ki pipedet ke lage Karbiang Autonomous Council kacari tuman ke la labang so corruption mate la so ke chopang lim long kacirap dondolap apa si adi na pipedet situji manang adi na pipedet bang ke ladak mai litum ma thanang ko po rat phan kang hon ka jinso wi rat phan kang hon ka jinso duk nodang te alang litum paklang bondak jike non nang alang litum nang ke alang litum amina chia data pi ason si pinchong de alang litum deep joy paklang pon pi rada farmanta labang lo lapen kache song bu ke ahong lo tema nil tum jiding len lo lapen kache song ko kang tonji boli nil tum ko pi ma rona te lawfully legally ko pi ma kache song ponai nil tum che song pon bom lapen ki bangjina ni satami pinisi reminder pilo brabji me paklang klete contempt of court mate fresh PIL satami nil tum pinang ko pola pen landat kali labang so putha ke even Guwahati long satami nil tum press meet dudam ji lapen chisik chedang tangat lo lapen advocate lapen penta nil tum me lapo so putha ke chis chingki chingwai se ready lo muthe Karbiang Autonomous Council phan lam thesi par junan ji pusi pini lam thesi par ju pon lo News Report Karbiang Live